Hello everyone, this is Ivan from Not So Bad channel. Be sure to stick around with us a while because we are taking you to West Serbia. This region is famous for its amazing natural beauties and great historical moments. We are choosing the fantastic sceneries. Kad nas budu našpricali 5 puta prekine, ja budem kao dinosaur. Having said that, must add that our focus will be on these splendid sceneries. Therefore, we must leave details of great historical battles for the other occasion, and the only battle today is a running battle, long distance running. Ne možeš se ljaviš? Moram da vidim neki valj par. Možda pusti i Mekić, pa mislim. Pa mislim da će da bude odlična prilika. To. Ajde, idi vidim. Ozbiljna trka, stvarno ozbiljni takmičari. Morate da se prijavite mnogo ranije da bi učestvovali. Sljedeći put obavezno. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo kralju! Bravo, bravo, još 700. Kakva je bila motivacija? Bilo neke krize? Mislim, sad je prošlo, sad je sve nebitno. Ali sljedeću trku idemo zajedno. Pratite Not So Bad channel. I lajkujte obavezno. Gdje god da ste, pošaljite video, snimamo zajedno.